minsan tumalut o bawi at agad. Sunong kusabon, sunong hari Sabat kumadati din sanan. At ako po katilombusom, oryan ako magangat dati dat misisa iswang sambayang. Ano sumambayang? Kinarahingan iswang kadyan surga, konsikaw dat kaswabon iti, katilombus yahay dat kapindalan ti kabaktian na misusuab sa batubay no. Alumis piramutan dahay, ang alidas yahay, gisambot alanusit, pelajaran dat atarima dahay na kaswaban na bay no. Tinasambayang dahay iswang ngaran Tuhan Yesus. Amen. Kay maburat sa kud insan pod o sanong kaswabon kumadati da insanan kung sikaw to kano takod kapag yampay kagud kaswabon na bay no maya diti kay si sandat sambayang kaswabon awal-awal po aswaw channel at unstable at talian Okay. Tumbayan ako dat ang lumisan ni pih dati di ko sadop na koy piha kud maganulayo nudi ha kamoyan dit mungkadalayo di kasodop. Bayno na pa nga pelajaran na pa dati kita dati maya dat isa ayat iswang dot 1 Korintus hapadam talu 1 Korintus 13 Araitan na pala 1 Korintus 13 nga pasaraw na dati ikaw mo yan dot kasi kagi ay okay 1 Korintus padam talu ayat kahapadam miso 1 Korintus padam talu ayat kahapadam miso antakan na pod tanganak ako nga moros-boros ako miagal tanganak kapurimanan ko nga miagal tanganak ralan kud mamusaraw nga miagal tanganak nga bayno sayran na sukad ako tinongkiadan ko hit kaboboyuhan dat anak-anak idi. Jadi tulo na po panambarasan natin kaswabon sa batabay no nga anak-anak kanak-kanak kaanak-anakan kadi dan malayo lobo kaanak-anakan no jadi kaanak-anakan dusun may kuno po din anak-anak apanganakan suwainit apanganakan it geram ka apanganakan apanganakan anak-anak ke anak-anakan. Jadi tulo na pa di panambarasan dati bayno nga ke anak-anakan te ke anak-anak. Naburas dahiti dot sayra na po tanganak toko so kirad iyo ho kasyo dam iyati ngay nga na po hit boros dati nga dan tanganak paingkuro bahasa iti tanganak sayra na po iyati it mantamong tay ko monimbong olila tanganak nga mo ito ko omit di boros sa tanganak it a Columbus no boros at ay asa nang iti di ka
papakan ka nando di tanak nga nunu boras no nunu pamarait no nunu pagangat no di tanak kamakan momom momom ka ako na pa kaya di nga haray gala tangan na ka Columbus at it pasang kayo hit iboros mo megal ko makan ka nga kan kagyagi kan ka nga yati nga mo no amit kan kan mari makan ka ipoy mari nga Columbus ar nga Columbus li mali kadi pamaray di mo ito ko nando amit lihkan lihkan ka moy irni komandot ay moy amit boros sa tanganak eat ka. Jadi boros nga antakan da tanganak to ko boros dati nga memang gadan tanganak no wag bo Columbus ki nga iati na pay Columbus imolohing naray tandet poborosan na pay boros ko piyo kada angay omitamit dit boros diolo diolo no di boros di kada po diti nga sayra na po nasukod ako nga tangkiadan ko nagyat it anak-anak kumo na po nga ilo piat manimbongal to tanak nasukod to ko nagya iri no boros dati ako no kay den tanganak ka ralan dati det mamurimon nga sakira tanak to ko den tanganak paingkuro ti tanganak merasa tapot nagid ina po hit nakumbala insan dat sayrat tinumimong Yesus it kagumuhan rikot tadi tanganak ang agangaw matudi ugadan dadi di murid-murid di Yesus at nung gadi tay lalan da tanganak nga kada do ko may ugaday ka o kon na pumati ka miagal la tanganak kaboboyhon ay pingkuryari di iati na pada nga miagal dalat tanganak kaboboyhon ka nga ina po hinoritan dahiri di nga i-right kay monopot tu iti na pagya tanganak nga monopot monopot ikapurimanan dilo nga monopot boros nga monopot nga ang otirik tanganak ko ba no hoy milo na po dati kamoyan iti di nga di boleh jadi di tanggal 5 nagi taon o nga 4 taon iti na po di tanggal 10 taon 2 taon siyamo taon turo taon piya nga ko ilo nga no monirik tanganak ko ba no jadi ilo kamondat ay mamurimon iti na po tanganak nga jujur right ka mamurimon orwol mihad kairak iti na po iati to inong kolohing orwol milo pod amo ibo ay siyaw to norwalan ka di amo ka tao suang ginawa aya siyaw na po dia di dat ay pengka ko di diteno as kaubasan na ribo kaubasan na ribo ka mau tahu suang ginawad da pusus iri ni piswayan natin la tanganak ilo bogi tanganak ralan dilo da mamurimon misway dati orwol kanum orwol mihad tumogod iati no patunong kalataw tumogod kapya nga malab-kalab tapoy di kangkab iswang ginawa nga ay pususan na kalabos mihad ang mahal kay Ramo muna to sid kay had
Hari mangku it kairak pi nga pususon itirak kumbala insandet antakan di pekerja pod estate kelapa sawit. Harodi borodungal D6 D6D kardi Caterpillar. Jadi komplain na pod di i-operator mangigitit bulldozer i borodusahid di nga ay sa sutiring kasyo. Sekira na pod timpunan nga haro asadu na pod tapanaw nga gayatan no na pod sutiring daw nga ando kumilong. Jadi iri ha complain ni dit operator idaraibo. Haro tu gya pengalaman ni dit itambalu to mekanik di kombala ko indad pakaraja kayo balak kasyo. Ihon mo aku kayo memang aku kayo tu jentra berat ay say pengalaman. Humarap po dit mekanik ko suway lah. Jadi kasyo hom mungkin itu steering ada angin kadit ditambalut. Mungkin lah kadit iso kaguminang usa. Nga ina po hit masalah di nga mindaw daw hisyam may pumunsay wo. Mindaw daw. Jadi sangingiri kau dia hay. Berasan kud iatihi borodusa. Iati borodusa hom iyahay na pa nga ponang hiti. Isiyo na pa nga ponang hinado kayo. Hinado kayo lah. May siyo posyo iborodusa. Korong mo tiyahay. Sis ka. Harus sis kami nang unig isin pa di nga paintan na bahiti. Ayahay ko kita tu ponang hitiyahay wo. Hiti siyo hitiyahay. Sis ka ti minangunin. Ingkakat. Ingkakat mo ti siyo. Napaintan na guys yung mumunsid diti ayahay ko kita. Ingkakat mo ti siyo nga. Yolo isyo minulay. Dat iso pumatad pong kalat. Kasi mining kakat nga no ponsumiyak. No ponsumiyak. Irin pa di pas siya borodusa. Nga siya iduo haro iso o nahatot. Irin mati kumundi siya pangiduan da tangus bo. Iduo siya nga umbual po di minurabu si miyak. Hinggo po di ino pa iwa ko no nakatahan na tami ng Irak. Isay po di takay. Kairak ko kita no ponsumiyak bulat nga ilom minimbulay sampaping umatok ko pong kalat. Umbal po di harit anda tami ng Irak lah. Nga subuh-subuhom ina po itampalo tidi nga burang usan magyari mo o bintogo di orangit po nga ina po anak katahan na ay anak ko irakam pagidu na po. Iyahay na po dito imimangga hirin na workshop nga menjaga keamanan mga dit dan di siya sinduala na ginawa ko pa uli na di siya minay di panso ko minay panso lah hiri na gidid sampatay po dahil kairak di nga ilo nula kamundat tanganak mulahing misuay ki yati pamulahing nga kairakan piyahit kantakan nga monatos to kairak suway ko mantamang to ka ginawa di tambalut musaraw to kunod sa kirod iho gyan hilod di siyo nga ako kuro na gyan irak-irakan harang nga ito di ba kumbalad urang minyak ralan dati mo musaraw ilatanganak
pengkuraralan memusoro letanganak. Misuai miagal dati ki. Ikaw mo yan datulun dat ila na patanganak nga memusorod. Tidak berpikir panjang, tidak matang karena dati. Jadi miagal kaharon ni pemilihan dat nunu nga inapoy kaubasan na dati pilihan nga itinot nong kalahing-lahing no nakuro. Tu inapohit pamuhandaman dati, anggapan dati kumalatanganak nga apa ya apa korikot to memusoro diri ka. Amulok pa siya ka. Itinapakamon dat berpikir pemusarahan nga ay okon na ko isuanggot masyarakat, bahkan isuanggot gereja pia, isuanggot kerajaan pia toy nga ilo na pot ay tanggapan pemusarahan dati kumasasangulun dat dia belum cukup matang ka nga menjadi-jadi. Pengkura komon ku menjadi-jadi. Intan ta kono po pemimpin dati ki. Menompi pini nong kolohing. Iboros ka piala. Dahon na pod pengintangan nga mantad nulot. Osorow to kono po nga dia belum matang ka. Pira tay giyaho umuro sangulo na mo kamon ta kono naging matang. Pemimpin masyarakat dati, ketua kampung, JPKK, tok. Iya di nakatali bi MPKK di JPKK intinya baik no. JKK, MPKK, JPKK dati kok gumuan nga mololohin nga haro piro-piro net ay kombol tandat kampung kot hari mah ku 30-an lagi at JPKK ki. Nakamaju nih pemusarahan di dila. Nga isuang nepod arena politik dati itinepot 20-an, 30-an, bahkan mungkin 40-an. Potulun otorimo pia nga umang-umangan pod budak-budak ka. Budak-budak ka. Nga kadi mo napot kapiyahom. Selagi da iti mololahi nga pamimpin dat isuang nga politik pia itin masyarakat dat itin pubay na tito ka na ay siya perubahan. Kadit mengimbulay. Dohon na po tasarom, nakura to, ka paintalangan ni 30-an, lagi nga 40-an. Nga nakura, to kamon dati, belum matang ka. Ino pa kamon dati matang nga, imolahi nga 50-an, 60-an, bahkan 70-an, 80-an. Wala dagi itong 30-an na gitu, adaras. 30-an, 40-an, aiso pangay gaut. Mimpa kasihatan nga aiso pemasalah. Pengkura. Pengkanang ikadaw isuanggot. Itipia institusi keagamaan, kerohanian. Sekira nepod. Omulok po presiden dati nga komunit tanganak. Pasar-pasar dati omulok nga kadang-kadang got jujur to kono po bo. Miya galit to koy hurmatan ko piyo. Damo ko ni ba ko makiuramat tilad di bo nga kadang-kadang got iyati sebagai anggota jemaat intan to ko nga bujang po ngai 20-an po ngai. Ay omulok po siyo kano ngai gi. Mantadidi koni ka toko hormat nga miya galidit toko otorimo. Otorimo mo. Isuanggot ay itipia institusi kerohanian.
Iya di mari nga iya lo na po di ni ke memusoro miaga letanganak tu oilan to kono letanganak it kanak-kanak ano po nga pira na umur. Pokari ko ta 20-an gi. Bah, nga dondo iyati na po nga sudah dewasa. Nasukod ako na matidit tinong kolohing toko. Sira na po nong kolohing toko nga iso na po'y apatut to mandati tong kiaday nga meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Nunuhoy kaboboyhon dat kanak-kanak Thailand toko. Ubing kaus isay ubing kaus tanganak kumulohing. Pasti da tanganak. Tanganak na ubing kaus ki. Sira da kakaus nga boboson na mong sasamod. Mihad nun daw ngay, miliid po daw ngay. Ilo tanganak. Nga, otori mo kaamu, ipagilitan dati, abing kaus to koy. Yati pianong kolohing, abing kaus. Umaus nun daw nga tok. Okon nagid susa nanti molohing nga mong sasamod daw kumaus. Kumaus nun daw mikaruhang pengkura ko po maging sasamod. Haro nun daw ralandat barabis nun maging moralan mong sasamod. Molohing kumaus lagi susa. Nga patut tong kiadan to kono sifat tanganak. To kono da ubing kaus tu ino po kumaus idi nga don tanganak. Na kumaus to kay buganda topot ko piyo bo. Nga akon da ka kumausi dati di bo miagal ko apuah sa ginawa kadi bagi akon ka kumaus sa karoitan. Isuang ka korohanian nga iti kumaus nga tokoy. Haro. Gara-gara do kumaus to ko, ando mo'y sambayang. Ilo no kakuaan dat nakura tu apatut tong kiadan dati lot kaanak-anakan tu isuang pia karohanian nga kahompit nga indo. Kumaus nando nga ano na mo'y sambayang. Ano maganot tugas. May na po ko tu iyoko nito nga pintar-pintar. Iri nakakuaan ni did sira kumaus to ko. Obin sabak. Obin sabak dan tanganak idi. Intangan to ko na po hit ay isoot pinanukadan right ko anak yang hilang. Kinumausi siya kamu amo nga sira na po ginumuli miloboroson at ay sa mini pang isasamod. Ginumuli da sandiri. Yati sebagian ino nga sukod. Magakun tokod molohing nga ito ko. Magakundot ako nako tanganak. Tong kiadan, toko nadalot sifat ka anak-anakan. Isuang dorohani, toko ubing kaus. Kumaus toko tulun nga, kinarahingan na patumpalihan. O togod-tokod ikwo, uli karena sama-sama si bintis. Nando mo'y sambayang. Ay nakura dito ako may sambayang nakakaus ako nakapiyad ikwo ka. Kumaus nandad iswang nga gurup. Sumuliwan na gurup. Nakolep na DM3 nakakaus. Yodi, tako na mati. Ilo na apatut na datid man iduo man tang kiaday. Tu molahing magakon to kay molahing nakura tu dan tanganak kakaboboyon dati. Ay. Nga haro himo tigyahit magisusuay kapurimanan to kalobo. Ay sebagai isuot kapurimanan dat yati pati nga tulun.
hari kasari kapuri mananila kumaus mo. Nga ngon na po kapi dati iralamay imbulayay irogan mo ti nga kumaus si kinorohingan dilaid. Iri nagit iso kadawhot ay it minamonsay isiyan na po nga nakatilang busidit pansasap daw kumakinorohingan. Kumaus na barit di ba? Eh, umbal-umbal pun day sinding-sinding nga kaus ko igitan ko matay. Kanon da di dan pamagunaan da sinding. Eh. Bah, pengkura din. Baru kumaus. Suway po hit obintogod. Suway po hit obingumang. Eh. Santab na po di kaboboyuhan da tanganak nga. Intangan, tako na po kapiyod ikaposin dati nga. Ay natagak. Oo nga, bingkaus ako'y matiti. Umaus, tumugod. Imiyagal ko, orolo ginawo. Harang nga, na po bo? Ano, naratian dati, nong sukod to ko, man, to ko ditong kiyadan, to ko no hit, anak-anak. O bimpanganakan, o bintogod, kumbalot, ako sendiri. Nasab